Ay, baby ko. Oh, sino to muna? Dapat eye to eye. Baby ko, kumusta ka? Apog pa-highball lagi dito. Siya ka di ba'y di panpanunute? Amo. Baby ko, anyat patinggana, ti samit, ti panagayat mo. Siya ka di mauray na pay, uray kasanutin ta panagap apay. Kas pangaringan di nakayatin, baby ko kanayon lata ngayon kay ayatin. No sino man di akin basol kalataduang di panakunam si ka baby napakawan ka na Musak tiga punan uapaya naginadiuta baby ko pagkawanin na. Baby ko, kumusta ka? Siya ka di ba'y di ay ayate? Ano to yung cellphone? Baby ko, anyat patinggana, ikarili, ingka panagayat, siya ka di mauray na pay, uray kasanudita panagap apay. Kas pangalingan di nakayatin, baby ko kanayon lata ngayon kay ayatin. No sino man Di aking pasul kadatadwa, di panakunam si ka baby napagawan kan nusyang tigapunan uapaya naginadiuta baby ko pakawalin na. Ayun, 100 stars by Mama Joanna Ancheta Canterbury. Ayan, maraming salamat po. Ayan, para pa ni Noraida Asjali Campolo di Ohio, USA. Yes, thank you so much Barbaring po. Magdaday ni Microburger. Ayan. Yes. Kablawan naman ng executive producer ni Ni Ma'am Shi Ma'am Shi Walter. Walter. Pagarigan di nakayatin, baby ko kanayon lata ngayon kay ayatin. No sino man di aking pasul kadatadwa, no di panat ko na si ka baby napakawan kan no siyang tigapunan no apay ha
Magawanin na. Baby ko, magawanin na. Wow! Ayan, dadating kanta ni NJ Asundo nga. Baby ko. Yes. Ay, napon nga kanta. Diyos ko. Ayan, thank you so much kini Ma'am Shi Walter Kabait Ubasa iti isuti executive producer na Yes, thank you so much, sir. Ayan, thank you. Naimbag lagi ta pinakilig kita tangarabi. Ano, dumdumig ka, apa executive producer, Ma'am si Walter. Hello, title na sumarunong arami, den tanto man katang baby ko, kabit ko. Kabit ko. Paumay sa nagsakit sa ta-message na. Yung Mayat, kabit. ano ka diyan? Likat kabit. Kabit ko! Pakawan na! Well, sige ba, nagpakawan kita kabit mo naman. Hamid nga siya pinili na nagkuhan. Well,